uravuga Imana ukagenda kwiba, wavuga Imana ukagenda gusambana, wavuga Imana ukagenda mu bapfumu, yamara uzarimbuka. Ndabaramukije mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndamukije abantu bose bumviriza ubutumwa bwiza aho baherereye hose. Uyu munsi ndakuzaniye ubutumwa bwitwa tunganya ibidatunganije. Nibwo butumwa ndakuzaniye mwene data. Nta bundi butumwa ngewe mfite atari ubwo ngubwo bwo kukubwira ko Umwami Yesu aje, bwo kukubwira ko kino gihe tugezemo atari gihe ciza, bwo kukubwira ko bwije bugira buce. Nutunganya ibidatunganije mwene data urimo uranyumviriza, ndakubwije ukuri, nta bundi butumwa mfite bwo kuza ndakubwira wewe atari ukukubwira iby'Umwami Yesu. Ndashuhuje rero abatanzaniya, abanyarwanda n'abarundi n'abantu ba mu bihugu byo hanze. Uwiteka Imana nabagire neza. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 21 ku murongo w'8. Bene data muri ko muranyumviriza, ndabinginze ufite Bibiliya azingurure maze yisomere kugira ngo Umwuka Wera amuhishurire byinshi. Amena. Dusenga Imana, ndakwinginze ufungure umutima wawe kugira ngo ijambo ryinjire. Yesu Kristo nabaha umugisha. Dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndi imbere yawe data, dore nahageze ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Uwiteka ungire neza, undungikire Umwuka Wera mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwami Yesu, ijambo ryawe ari babiri cyangwa batatu bazaryumva, Mwami uzabane nabo mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Mwami, uburinzi bwawe bukomeye buze hondi. Mwami Yesu bunkikuze, umuriro w'ijuru zahondi. Mwami nkikuze mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka bagiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze data ubaha umugisha, ndakwinginze data ungike Umwuka Wera muri bo kugira ngo Mwami Yesu Kristo hasobanukirwe byinshi. Mwami icyo nanse n'umwanzi Satani n'abadayimoni biwe ndabirukanye mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Mana waremye ijuru n'isi, urakoze Mwami w'abami, nta yindi Mana iri hatari wowe. Uri Uwiteka ryo zina ryawe. Ngiye kubiba urubuto, uwumeza n'uvomera ni wewe. Sabye nize kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Amen, amen. Icyubahiro ni cy'Imana ya Israheli. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndakwibutse icyigisho cy'uyu munsi cyitwa ngo tunganya ibisigaye bidatunganye. Tunganya ibidatunganije. Tunganya ibidatunganije. Mwene data, buri muntu arazi ibidatunganije muri we. Buri muntu ariyizi. Uriyizi wewe mwene data, uriyizi. Ntago nzi ibyo urimo urakora, ntago nzi ngo wiyumviriye gute, ntago nzi ibyo wakoreye mu mpisho, ariko tunganya ibidatunganije biri muri wewe. Biri muri wewe bidatunganije ni byinshi. Tunganya. Iki ni igihe cawe cyo gutunganya ibidatunganije. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Reka subiremo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Amen.
rino jambo ririmo iratubwira abantu bose bazarimbuka uko bazaba bameze. Umunyabinyoma, umujura, umucuraguzi, umurozi, mbese bariya bazatererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, ari cyo rupfu rwa kabiri. Imana nitugire neza cyane. Mwene data, urashobora kuba umbona ahangaha nicaye kuri kamera ukiyumvira ko nabuze ibyo nkora, ariko ntabwo nabuze ibyo nkora. Aka n'akazi ndiko ndakora. Ndakubwira ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndakubwira ko umwami Yesu agarutse. Ndakubwira ko abanyabyaha bose bazatabwa mu kiyaga caka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Reka ndakubwire mwene data, nubare n'amezi angahe n'imyaka ingahe umaze mu rushengero, ariko ukaba ukiri mu mwijima, ariko ukaba ukiri mu mwiza. Muri wewe hari umwiza, muri wewe hari umwijima. Mwene data, uri umuririmbyi, uri umupasiteri, uri umu evangeliste, uri umudiyakoni, ariko muri wewe nta tara ririmo. Muri wewe nta tara, muri wewe harimo umwijima, muri wewe ntihabona, kubera ko Kristo yari muri we yaragiye. Kristo yari muri wewe yaragiye. Wari ukimuharaye mwene data, ariko waciye wimika ibigirwamana muri wewe. Wafashe kagakiza uragata, kandi ukaguma ukora umurimo w'Imana, ukaguma uririmba, ukaguma uvuga ubutumwa. Muri we watatira ririmo. Yamara ibijora n'abakozi, mbese n'abakora ibintu byose bibi, n'abicanyi n'abaki bose bazatabwa muri cya kiyaga cyaka umuriro n'amazuku, ari cyo rupfu rwa kabiri. Buri muntu niyirebe, buri muntu niyikontorore. Abantu barimo barakora ibyaha bihishije, abantu barimo bariba bihishije, abantu barimo barasinda bihishije. Reka ndababwire, basoma duke bazarimbuka, basoma duke bazarimbuka. Umwami Yesu yajanga mu isi kugira ngo agucungure wewe. Ariya maraso yaviriye ku musaraba ni ukugira ngo wewe ucungurwe n'ayo maraso, ariko nubundi uracagira iki? Wayatesheje agaciro amaraso ya Kristo. Yesu Kristo yaje aha mu isi kugira ngo wewe uronke agakiza, ariko ako gakiza urimo urakanga. Nubwo umaze igihe mu rushengero waranse agakiza, urimo urifata uko wishakiye, wewe ubwawe urimo uriyobora, ntukiyoborwa n'umwuka wera, ntukiyoborwa n'Imana yo mu ijuru. Wewe wafashe ingingo yo kwiyobora. Yamara ibijora n'abicanyi mbese n'ababeshi bose bazatabwa mu kiyaga caka umuriro. Yamara mwene data, nta bugingo ufite, nta bugingo ufite, nta bugingo ufite. Nugaruke ku Mana, warayihebye nubwo utonda mu rushengero buri munsi. Dore ukuntu wigize wiyambika ubusa. Yamara ndababwire, mwarihinduye. Reka ndababwire, nimugaruke ku mwami Yesu kugira ngo abababarire. Nimubare igihe mumaze, ariko icyo musigaje ntacyo muzi. Wa mupapa we wubatse, ese ubanye gute n'umugore wawe? Ese iyo agucumuye ko uramubabarira? Cyangwa se wa mupapa we, iyo ukoze icyaha ku mugore wawe, buri uramusaba imbabazi, cyangwa urahagarara ati ngenda umugabo nta mbabazi nkwiye gusaba? Yamara ndakubwire, mubabariranire, niho na so mu ijuru azabababarira. Nimuhindukire. Ingo z'abakristo zabaye nabi, ingo z'abakristo zuzuye mw'ibyane. Abakristo
abakristo niba usanga bagiye muri leta, kanaka yankubise urushi, kanaka ntiyampaye ibyo kurya, kanaka nta gitenge yanguriye, yamara byabananiye kwicara hamwe nk'umugore n'umugabo ngo musabane imbabazi kugira ngo biherere aho ngaho muri mwebwe, ariko murabisohora mukabijana hanze. Leta nayo yaragowe guca imanza, gucira abataramenya Imana imanza, no gucira n'abakristo bazi Kristo imanza. Muriko murayigora bene data. Kuvuga kuri umukristo, ako gakiza ufite n'agakiza kameze gute, mu gihe we wa mugabo we udashobora kwicara n'umugore wawe ngo mwicare muhanurane ngo amahoro agaruke mu ngo zanyu? Muvana aho ngaho ingorane zanyu mu nzu mukazijana hanze, hakwicara ngo mubirangize ko muri babiri. Ariko reba, muragenda mukiyendagaza hanze. Ni bande barimwo barashwana n'abakristo? Ni bande barimwo bararyana n'abakristo? Ni bande bagiye muri leta n'abakristo? Ni bande bari kubaravuga ibi na biriya n'abakristo? Yamara mw'abakristo mwe mwasebeje izina ry'Uwiteka, mwasebeje izina ry'Uwiteka. Nta kuntu wombwira ngo uri umukristo wa mugore we uvaho ngaho ukiruka muri leta ngo ugiye kuburana n'umugabo wawe, kandi uzi ko uri umukristo, ukavana aho ngaho imanza ukazijana muri leta iziciye urubanza rw'abantu bataramenya Imana. Nawe mukristo uzi ko wamenye Kristo, ese ntagakiza kameze guteka kurimwo wewe? Nimba udashobora kubabarira uwo mubana, wa mugabo we n'agakiza kameze guteka kurimwo? Nimba udashobora kubabarira umugore wawe, buri muntu niyirebe. Ibijora n'abicanyi n'abarozi n'abapfumu bose n'abisambanya bose bazatererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, arico rupfu rwa kabiri. Nimuhindukire. Pasiteri, hindukira. Uvuga Imana ku munwa gusa, ariko mu mutima ntiriyo. Uravuga Imana ukagenda kwiba, wavuga Imana ukagenda gusambana, wavuga Imana ukagenda mu bapfumu, yamara uzarimbuka. Yewe bishopu, iryo zina niryo ku munwa gusa, mu mutima ntiririyo. Yamara Imana izakurimbura nudashaka guhindukira. Nimba udashaka guhindukira, Imana izakurimbura. Igihe kiraje nshaka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi, Imana izabarimbura. Uragenda kuzana imiti ngo ugiye guha mwene wanyu, ukagenda kuzana imiti ngo ugiye guha umugabo wa kanaka, ukagenda kuzana imiti ngo uyijanye mu rushengero. Yamara bene data, nimuhindukire. Igihe ni iki cyo guhindukira, mukaba abakristo nyakuri, ntimubeshe. Ubusambanyi buri mu rushengero, ubujura ni mu rushengero, mbese ubupfumu kuraguza ni mu rushengero. Mbese nimuhindukire bene data, nimuhindukire. Ugwangano ni mu rushengero. Ese n'agakiza kameze gute mufite mwebwe, ku buryo uzabona umukobwa agenda yiyambitse ubusa, ukabona umumama kabisa agenda yiyambika ubusa ngo ni terambere? Yamara iryo terambere ryawe riri kwera kuyobora ikuzimu. Nimuhindukire bene data, nimuhindukire, mwihane, nimuhunge mudapfa. Dore umwami Yesu araje,
dore umwami Yesu aragarutse aje gutwara ishengero. Ese we uzaja hehe? Niwasigara uzasigara mu marira, uzasigara kurimbuka. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Nimwihane. Abakobwa barimo barabonka amabere, abakobwa barimo barabonka iminwa. Reka ndababwire, ibyo byaha muri ko murakora bizabarimbura. Nimugaruke nka wa mwana w'icyangazi, nimugaruke nka wa mwana w'ikirara. Aho yagiye ntabwo yahagumye, yaciye yibuka, acaragaruka asaba se imbabazi. Namwe nimugaruke kuri so wanyu, namwe nimumugaruke harabababarira. Nimureke kuguma iyo ngiyo kugira ngo ntimuze murimbuke. So wanyu arabakunda, ashaka ko muhinduka, ashaka ko muhindukira. Nimugaruke yemwe bantu mwagiye kure, nimugaruke yemwe bantu muri ko murakora ibyaha. Nimuze kuri so wanyu abababarire, nimuze kuri so wanyu. Niyo mpamvu yapfuye kubera mwebwe, yapfuye kubera ibyaha byanyu. Nimumugarukeho. Umwami Yesu ateze ibiganza, umwami Yesu ateze ibiganza. Nimugaruke muve kure iyo mwagiye. Mugarukire umwami Yesu, mugarukire umwami Yesu bene data. Dore umwami Yesu arabakunda. Garuka we wazimiye. Reka kuvuga ngo ibyaha ngo ni byinshi ngo ntiwababarirwa. Reka kuvuga ngo warasambanye cyane ngo ntiwababarirwa. Reka kuvuga ngo waribye cyane ngo ntiwababarirwa. Reka kuvuga ngo uri umupfumu ngo ntiwababarirwa. Reka kuvuga ngo uri umurozi ngo ntiwababarirwa. Yamara Yesu Kristo yapfuye kubera wewe, Yesu Kristo yaremeye gupfa kubera wewe. Yamara nuze umwami Yesu akubabarire mwene data. Umwami Yesu ateze ibiganza ngo abarushe n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Nimuze bene data, umwami Yesu abagira imbabazi. Dore mu muriro ni habi, mu muriro ni habi. Mwene data wibuke kutaremewe kurimbuka wewe, ntabwo waremewe kurimbuka. Nimuze, Kristo arabashaka, Kristo arabakunda, Kristo arabakunda. Nimuce bugufi dusenge, nimuce bugufi dusenge. Nimuhinduke bene data, nimuhinduke bene data. Umuntu wese yumva ko ijambo ryamukozeho ace bugufi dusenge, turirire Imana. Ndakubwiye ukwihana bizarangira, kumva ijambo bizarangira, kubera ko nyine ijambo azaba yisubirije ijambo. Nimuze dusenge, Uwiteka Imana ababarire. Bene data nimugaruke kuwiteka, nimugaruke kuwiteka kugira ngo ababarire. Dusenge Imana, dusenge Imana. Niba wumva ko mu mutima ubabaye, ukumva ko atamahoro ufite kubera ibyo wakoze, dore dusenge Imana. Amaraso ya Yesu Kristo Umunyanazareti akumenekeho, akubabarire umutima wawe, yeze ibyaha byose wagakoze. Dusenge Imana, dusenge Imana. Humiriza dusenge, pfukama huri dusenge. Wereke Imana umubabaro wawe, wihane wihane bivuye mu mutima, wihane n'umubabaro ufite. Wereke Imana koko gushaka kubabarirwa, maze Imana ikubabarire. Dusenge Imana, dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakweretse abantu bawe, ndakweretse abahungu n'abakobwa, ndakweretse abapapa n'abamama. Ndakwinginze Uwiteka, ugende ubababarire. Amaraso yawe mwami agenda beze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mwami genda ku bantu baciye bugufi, genda ubeze Mana, ubabarire ibyaha byabo. Mwami Yesu, waraje mu isi kugira ngo ucungure abanyabyaha. Ndakwingize Data, gira neza abantu bawe. Ndakwingize Uwiteka, babarira abantu bawe. Urakoze Data, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Ku bantu bagwaye, mufateho mugwaye, hanyuma dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, ndarambitse ibiganza ku bagwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, kukwizera mfite,
Uwiteka ukiza kwawe kubareko mwami, nta ndwara n'imwe udashoboye kuvura, nta ndwara n'imwe utavura. Ndakwingiza mwami, umuti wururuke uva mu ijuru, maze ugende ukiza abantu bawe, ugende ukiza abantu bawe. Ndatuje akanwa kanjye Mana, ndatuje akanwa kanjye Yesu. Ndakwinginze ubagire neza, kuko ari wowe Mana, kandi ari wowe muganga uruta abaganga bose bo mu isi. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Urakoze data, urakoze, urakoze data. Ndagushima kuri ijambo uduhaye, ndakwingize mwami uriherekeze, ndabibyura ubutumeza ni wewe. Ndakwingize data, kwese umwuka wawe weraherekeze no shengesho, rigenda rikore kuri babandi ireba, rigenda rikora ku